سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به درسی 56 از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. خوشبختانه ما و شما امروز رسیدیم در بخش دهمی 100 عباره انگلیسی برای سیاحان. Hello dear friends and welcome to our channel. Today lesson 56 and 56 from English in 99 days, part 10th from 100 English phrases for tourists. Let's go. Today we will from 91 to 100. امروز ما و شما از عباره 91 تا عباره 100 میگیریم و خوشبختانه به همین 100 عباره انگلیسی رو برای سیاحان 100 عباره انگلیسی برای سیاحان رو تمام میکنیم. خب عباره 91 می شود please call for help. Please call for help. Please call for help می شود لطفاً برای کمک زنگ زنید. لطفاً برای کمک زنگ زنید. مثلا خب خدا نشانت دهد یگان صدمه می شود، یگان ناخوشی در راه می شود، میگیم please call for help. Please call for help. یا که مثلا دو نفر با هم مناقشه دارن، جنگ دارن، زن و زنی دارن، میگیم please call for help. Please call for help یعنی لطفاً برای کمک زنگ زنید. یعنی خب مثلا که اگر مجروح شده باشن یعنی یاری تحجیلی رو در نظر دارد، اگر مجروح نشده باشن یعنی پلیس رو در نظر دارن. Please call for help. لطفاً برای کمک زنگ زنید. یا خودمون مثلا برای کمک احتیاج داریم، یا جا خدا نشانت غلطی دیم یا که اون چیزی داریم، Please call for help. Please call for help یعنی برای کمک لطفاً زنگ زنید. خب عباره 92 please call the police. Please call the police. یعنی وقتی یک دوز رو میبینیم یا که یک اون کاری میشود که با اون آمدن پلیس در کار است، یعنی میلیسا در کار است، میگیم که please call the police. Please call the police یعنی لطفاً با پلیس زنگ زنید. لطفاً با پلیس زنگ زنید. خب در این جای مثلا زنگ زدن میشود بگیم که please call my mom. Please call my mom. لطفاً با مادر من زنگ زنید. Please call my dad. لطفاً با دادای من زنگ زنید. پدر من زنگ زنید. My father مثلا. Please call my brother. با برادر من زنگ زنید لطفاً. خب عباره 93 I need help. من با کمک احتیاج دارم. من با یاری احتیاج دارم. من با یاردم نیازمندم. من با کمک نیازمندم. عباره 94 I am lost می شود که من گم شدم. خب برای سیاحان که از عباره ها مثلا یک سیاح در یک جای در یک کوچه بگیم رهگم میزند، دیگر نمیدوند که بگیم لب بحر باشد چخیل میرود یا که مرکز شهر باشد چخیل میرود یا به جایی که میخواهد برود نمیتوند که چخیل برود. از همین عباره استفاده میکنند، میگن که I am lost. من گم شدم. یعنی من گم شدم، نمیدونم که جا برم، یعنی راه گم کردم. مقصده I am lost. خب عباره 95 call for a doctor یعنی با دکتر زنگ بزن. call for a doctor با دکتر زنگ بزن، با پزشک زنگ بزن. عباره 96 have a good trip یعنی سفری خوب داشته باشید، سفری خوش داشته باشید. خب عباره 97 take care of yourself. خب اینجا بین قوس آوردیم، می شود که این of yourself رو نگیم. مثلا بگیم که take care یعنی که مواظب دقت بده یعنی که دقت بده، مواظب باش، مثلا دقت بده
диққат бите, мувозиб бош. Аммо вақте ки of yourself гуфтем, мешавад ки ба худат диққат бите, ба худат диққат бите, мувозиби худат бош, худта аҳамият бите. хоб яъне дар тоҷикиям фикр мекунам ҳаст ин чиз. Вақте ки як нафар аз хона мебарояд, масалан агар шавҳар барояд, зан мегӯяд ки худта аҳамият бите, худта аҳамият бите. ҳамин дар англисӣ мешавад ки take care of yourself, take care of yourself. خب ибораи 98 good luck. Good luck яъне муваффақият, комёбӣ. яъне муваффақ бошед, комёб бошед. муваффақ ва комёбӣ. Good luck муваффақ бошед ё ки комёб бошед. ибораи 99 see you later. See you later. See you later яъне баъдтар мебинамад, баъдтар вомехӯрем. See you later. خب این ибора дар вақти хайрухушам истифода мешавад. See you later, see you later, баъдтар вомехӯрем. Масалан як нафар хайрухуш дорад, ба як рафиқаш ҳаст ё ки масалан дӯстош ҳаст, мегӯяд ки see you later, баъдтар мебинем. баъдтараш масалан ки шояд ки 1 соат баъд ё 2 соат баъд ё 5 соат баъд вомехӯрам. аммо агар фардо ки шуд, мегӯем ки see you tomorrow, see you tomorrow, яъне ки пагоҳ мебинем. ё масалан як дарсе ҳаст, дар як ҳафта як бор ё ду бор мегӯем see you next class, see you next class, яъне то дарсҳои масалан дигар, то дарсҳои навбатӣ ё то дарси оянда масалан. хоб see you later яъне баъдтар мебинем, баъдан мебинем. хоб ва ибораи 100 see you soon. See you soon яъне ба наздикӣ мебинем. Soon худаш наздик мешавад, soon наздик. See you soon ба наздикӣ мебинем, ба наздикӣ мебинем. хоб инҷа расидем ба поёни 100 ибораи англисӣ. хоб ногуфта намонад дӯстони азиз, чӣ гуна ки дар аввали ҳамин 100 ибораи англисӣ такрор карда будем, гуфта будем, яъне боз ҳам такрор мешавад. ин 100 ибораи англисӣ барои сайёҳон аз ҳама ибораҳои муҳимтарин, аз ҳама ибораҳое ки серистеъмолтарин ҳастанд, ҳамонҳоро мегӯем ки инҷа ҷамъ овардем ва барои шумо пешкаш намудем. аммо агар як нафаре ба як шаҳре, ба як кишваре бигӯем ки сафари сайёҳӣ дорад, сафар мекунад, он агар ҳамин қадar аз ёд кунад, бигӯем ки роҳашро бигӯем пайдо мекунад ва меравад. аммо ин қадар кофӣ нест, яъне бигӯем ки мо ба ҳамин қадар забони англисӣ қати гап мезанем, яъне ки кофӣ нест. ин чӣ гуна ки гуфтем, аз ҳама серистеъмолтарин, пуркорбурдтарин ибораҳое ки барои сайёҳон, барои туристҳо дар кор мешавад, ҳаминҳо ҳастанд. аммо боз шумо метавонед дигар ибораҳоеро ки бигӯем ба ҳамун соҳаи шумо, масалан як нафар духтур ҳаст, ба як кишваре сафар мекунад, бигӯем 10 рӯза, 2 ҳафтаина, 1 моҳа сафари корӣ дорад. Business trip, гузаштем, business trip. Сафари корӣ дорад, он дар ҳамун соҳаи худаш бояд ки ҳадди ақал 1 моҳ, 2 моҳ англисӣ бихонад ки ҳамун соҳаи худша хуб бифаҳмад. Як нафар муаллим аст, масалан як ҷо бигӯем таҷрибаомӯзӣ меравад, як кишвари дигар масалан. яъне агар бояд ки ба ҳамин қадар кифоягӣ мекунад, не кифоягӣ намекунад. бояд ки ҳамун соҳаи худашда бигӯем як муддате, масалан 1 моҳ аст, 2 моҳ аст, 3 моҳ аст, дар ҳамун соҳаи худаш бигӯем англисӣ биомӯзад. ин 100 ибора бигӯем ки умумӣ ҳастанд, ом барои ҳама ҳастанд. аммо ҳар як нафаре ки дар ҳар як соҳаи муайян кору фаъолият дорад, он бояд ки боз якаме бигӯем ки амиқтар, чуқуртар ҷустуҷӯ кунад, биковад, биёвад калимаҳоро, аз ёд кунад, аз худ кунад. хоб дар ин 10 бигӯем ки бахше ки гирифтем, агар ягон камбудӣ бошад, ягон бигӯем хатогӣ аз ҷониби мо сар зад, ҳатман дар зери комментария нависем ки дар фалон ҷо шумо хато кардем, дар фалон ҷо нодуруст тарҷима кардем. мо боз бигӯем ки менигарем, агар хато аз ҷониби мо шуда бошад, ислоҳш мекунем. хоб дӯстоне ки меҳмон ҳастанд, ҳатман обуна шудана фаромӯш накунанд, яъне подписатсияро фаромӯш накунанд ва дӯстоне ки ҳамешагӣ моро пайгирӣ доранд, тамошо мекунанд, ҳатман ҳамун лайкҳое ки мегузоранд, ҳамонро низ фаромӯш накунанд, бигузоранд. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. See you next class. See you later. See you soon.